Yamatang nyape jau ne waktor ubalajar ngai watla ka film ka banikong ka chongu kadai ka papauna bat ya jiau ba ka babun na phi ngate phiate ba hakaba ulaya so bat ka company ka bala kamai prahajar sanspa crore ka ba kamrus pa banyo aktor Amir Khan bat u Ranbir Kapoor u aktor ayu ta yang ina pejkan ni ka video hadu bandakut kane kadai ka kana syapang u aktor Bollywood ubalarong hakakam akim hakisnem basdang jongkisnem arhajar sipo kabate ki por jongka cingkeu ki kato kadne ki klur bapau nam pamenta kumuran birsing ubarun dawar ka Alia Bhatt ka kriti sanon batu Siddharth Malhotra uta udai u aktor Girish Kumar ubalapau bha nakato ka film ka panikong ka chongu haka Bollywood wadla ka jing yo ak film chongu haka film ka panikong kalong kapa internet shisha apa dai ka film romantic drama jong usnem arjar khatlai kapa kerteng ka ramaya vastavaya kapala direct jau Prabu Dewa kane ka dai ka film kapala remake na ka film Telugu jong director Nuwostanate Nino Dantana akan di ka film kabala aktres daka kun jong Kamalasan ka Shruti Hasan kane ka film ka dangsa jingkan mau na benta ki jingruai bapau nam jongka kapala rungru haka box office hendrai haden ka film Ramaya Vastavaya ulah pau tang hakawe ka film kapa kerteng ka lop suda kapala ya aklang bat ka aktres Navneet Kaur Dillon kane ka film kapala pelaj house name arjar kanreu bat kapala pulom no haka box office namar ka jingbum jajiau batu nang kala yo ru ka jingketok ki basniu na ki kritik haden kata une aktor ulaino ya kakam ak film na benta kaban kamba dei nadu kane kapor sum la film setia nadu usnem arjar kanreu dei tang nakine ki akteli ki film une aktor ulai sujar raino takapa ulai betraino bat ka company ka bakamai prajar fatpak lur hakine ki video balukot koble sibun ngis keduk pat haki pat ki video